Habari zenu wadau, kwa majina naitwa Kayogoro Sokanesa, ya mwenye kampuni ya Kayogoro 01 Online TV. Sikiliza nikwambie, kama wewe ni mtu ambaye unatufuatilia, ni mtu ambaye unapenda mambo ambayo tunafanya, tunaomba support yoyote ambayo unayo, ama kama una chochote cha kutupa lakini unafuatilia vipindi vyetu, unafuatilia mambo yetu, kitu ambacho nimekuja nikuambia kwamba wewe share video watu 10, utakuwa unatufanyia kitu cha maana. Na kama bado haujajiabone, haujafollow page zetu, naomba utufollow, hiyo itatujenga sana na tutakupa vitu, kwa sababu ukishatufollow kila sana, kila wakati utakuwa unapata vipindi vyetu, utakuwa unapata mambo yetu kwa haraka bila kuyatafuta. Kwa hiyo follow page yetu and share watu 10 hii video.